Sok, sok. Pade. Tupas. Ya, sih. Ya. Anak jair. Ya, Yaki. Ngali, po. Mana? Menang, Ki. Ngali lauk naon? Wah, jair lumayan lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, kali ini kita akan buat video nyair ya. Nyair nyari ikan kecil-kecil. Yuk ikuti. Menang kuyup, saudara-saudara. Kuyup. Menang, Ki. Sok, sok. Pade. Tupas. Ya, sih. Tupas. Lumayan. Kulinya lumayan. Lupa. Kan dosa Iki. Nah, 2 kali lepas. Kita pindah. Dapat kulinya. Yuk. Oh, udah. Mesti. Lagi berapa, Ki? Rame. Itu tuh di saung itu ayah jalan. Nih, baru dapat kulinyar. Iya. Tadi 2 lepas. Ya, Yaki. Oh, Ngali, po. Mana? Wah, lumayan gede lauk ya. Non. Gosong tuh masih hidup, teman-teman. Lumayan 2. Yuk.
Geus menang deui Ki Can. Hah? Tuh itu Iki nuker nyair. Tah, ieu si Iki, ieu Upi tah. Ieu lokasina di Cilutung ya, Desa Linggasina, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, lihat pemandangannya mantap. Menang Ki. Kali lauk naon? Jair. Wah, jair lumayan lah dia. Lumayan Oke, tilu. Buah. Yan naik turun, nyair. Yan. Nyair. Ini di sini banyak ikan teman-teman biasanya. Mana ningali ka dia? Coba oke hese euy. Dia. Mana lauk naon Ki? Kulinyar. Kulinyar bae lumayan kulinyar ya 2 siki lelemu. Tuh. Kulinyar lumayan lah. Tuh jadi menang 4. Menang tuh. Ah, menang deh lumayan lah kulinyar. Mana? Wih, mantap segede kieu oke. Jeung goreng garing. Turun, Bro, nyair. Hah? Nah, menang. Naon? Jair. Wah, lumayan jair. Ya, seperti nah, di bridge tuh teman-teman nih lumayan tuh jair tuh. Menang dikit. Tuh, ini masih jalur susukan loh, masih kena panjang. Wah, lobak keneh lah, kalem. Menang Ki. Ya, menang keresek, menang nyeri. Kecil kia gayaan biasa nama. Ah, di nuka dia ya. Ngali menang tidak kumaha, leutik. Nah, alungkeun ngelebat lah. Cenah badag ketang deui ka dieu. Tuh itu lagi sama itu juga tuh. Lagi nyari kayak sekali ewang, sairna daya 2. Ini kita lagi nyari lagi spot yang agak tenang airnya. Karena kalau airnya gede gini, biasanya rada susah. Ya?
Liang belut cenah tuh mana? Tah, ieu liang belutan, sok ngurek tah, liang belut. Nah, Menang. menang sunlight. Ah, oh senang udah. Tah, nah. Sok. Nah, ya, spot mantul. Kalau mau cai genangan dia, biasanya kekayaan. Ayo, Ki. Siap. Ayo, Ki. Ya. Jair. Anak jair. Anak jair. Ya. Cepet geyep. Nah, masukin. Bisa naluki. Ya ikan jair lagi. Oh, siap. Nah, kita. Ini. Udah. Oh, tuh. Terloba. Tujuan aku. Pelakan sih. Yang gede paus. Masih sidik, masih mengkoreh-koreh. Ayo, Ki. Ayo. Rame. Ya, lumayan. Nah, kayak Syukur. tuh. Ah, juga senal tuh. Tuh, finalnya jingjing. Dah, Lumayan menang deh euy. Iki macam menang-menang nih tinggal iki tuh geus loba. semangat, Ki. Tuh, dia menang nih, dia loba Ki. Ya, menang nih tuh. Mana ka dia? Supkeun. Mana? Menangnya loba dia nya. Yo. Ya, supkeun. Ya, lumayan. Kulinyar. Oke. Happy. Yo, ka dia. Oke. Karena loba sampah. Pencemaran lingkungan, buang sampah sembarangan. Wah, coba teman-teman. Tinggal kita.
Nah, lumayan. Lauk ieu. Lauk jair jeung bawaan tah. Cokotan. Bawaan. Ya, tampaknya kena. Mana? Wah, lumayan menang. Tuh jadi banyak sampah ya. Jadi lauk kayak betah kumaha. Buat sampah. Oh, menang jambu. Tunggu Ah, air, lumayan. tunggu di air. Tuh. Oke, asupkan. Wah, di dieu. Ya. Diketangkap guys. Nah, asupkeun. Lah, kan biar kecil. Ih, Lemes dengan tenggorok. oke. Ah, Oh, kira ikan kecil semua. Jair, anak Jair. Yuk, nah, bawa. Lumayan. Angin kan ibu. Hei, ibu pis ngapi. Pin. tah gede euy. Pada Nah. Yoi. Sulap nih, Kak. Nah, bawa. Asupkan dong kan, Kak. Tuh, asupkan ini. Hujan kampanye. Sir. cuacanya kurang mendukung. Oh, hujan. Tuh sampah. Oh, bebas sampah. Udahlah teman-teman. Karena ini mau hujan. Mau pulang jauh. Ini lumayan. Ngali kan ya lauknya mana segera. Oh. Awas, awas atuh. Tuh. Lauknya lumayan tuh. Digoreng garing tuh. Lumayan lauk. Menang keuyeub. Kuyup pasak na. Wah, digoreng emang enak, goreng garing. Terus kuyup. Pulang. Teman-teman ini mau hujan. Tuh udah mendung. Geus poe kieu power. Si hujan guludug. Saingan biaya. Ki menang beri aja biar lauk ki. Nah, tadi itu lumayan lobanya. Digoreng garing ki ngeunah ki. Belum. Ki dadah heula ki. Dadah.